Di ste ljudi? 75% pratitelja na ovom kanalu su muškarci. Evo jedan video za vas. Svi mi koji smo došli prvi puta u Njemačku na autobahn smo bili oduševljeni kada vidimo ovaj znak. To bi u prijevodu kod nas značilo lijeva traka i pun gas. No jednu stvar možda niste znali kod ovog znaka. U Njemačkoj postoji jedna stvar na autocestama, a ta se zove Richtgeschwindigkeit. I ona na njemačkim cestama iznosi 130 km/h. No što to zapravo znači? To bi zapravo bila predložena brzina na njemačkim autocestama. No to zapravo ne znači da vi ne smijete pržiti i dalje lijevom trakom 250 km/h ukoliko je to moguće i ukoliko ste vidjeli ovaj znak da nema ograničenja brzine. Znači tu nema nikakvih posljedica za vas. No uvijek ima taj ali. Ukoliko dođe do nesreće i ukoliko ugrozite nekog drugoga, budite spremni na to da ćete i vi snositi dio krivnje. Evo ispričat ću vam jedan slučaj. Vozač je vozio lijevom trakom i kretao se brzinom većom od 200 km/h. Iz srednje trake mu je izletilo drugo vozilo u koje se on zabio, bila je velika materijalna šteta, ali sud je odlučio da ovaj vozač u lijevoj traci snosi krivicu od 30%. Znači dio krivnje je prebačen i na njega jer se nije držao ove Richtgeschwindigkeit. Oni smatraju da je on mogao izbjeći ovu nesreću da se držao ove brzine od 130 km/h. Nadam se da ste shvatili na što mislim. Ovakvih je slučajeva bezbroj u Njemačkoj. Pazite na sebe kada je promet gust, za sve ima vremena, čuvajte se, jednom se živi. Vidimo se. Sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu želi vam kupiauto.de.